por baban kesngi awan lam shapi da undang ya lam news sang madan paki ya ka ba kwa ban kran na ni ka por ban khan pen suk ya phi ban pen song nong rem ba ha bai dei bat ni ka jingjiet no mi khmat sakayeng darbar thawan jong ka dis council kay bang kwa ban nong ya phi ni ka por ki kamram ki ma mangakum MDC jong phi yakini kin rusnam ki bangalale nagmanta ban mi khmat sakayeng darbar thawan jong ka dis council pai ba biet ha ka por bangile yakini ka election nos na marjal khat kandai ngakan mau ngi wan shapi nagmanta ban pa ne ka bor ba pen kit pen kup bangin long kin no mi khmat ban le mi khmat sakayeng darbar thawan bangin yakran iki ai ki bala pen kup ha ka bor jungi kam tam ling ba ka jingyo jungi yakini ka jeda pakerpang ya ka jat pen riu ka jungi ling ba kani ka kernet ka ban riu ka bangi tip ka maktin na wai ka six schedule artli ki benta kum kin nang mi khamat ngi aban le haba phi pila pen kup ya ka bor ngi bangin let mi khamat ka wai ka long bangin let haying darbar thawan jang ka dis council bangin snai ki an bangin penkelai ki an ki beladan lupa nak benta ka jingbit jingbiang jong ka jat pen riu ka jongi bat nolor kata ladang ya dan benta bat ka executive committee hak baide bat ka bangi sitsyar ya ka six schedule era ki kam apangidan na pokisi ki benta ka bangila banle nak benta ka bit ka biang jong ki pat nang sangsnang ki baha po jikpet jingkmi jong kani ka district council bat ka baar pat kumu MDC jong pi haka constituency ki ki benta ki bangi dei banle na benta ban pet ban kmi ya ka bit ka biang jong ka snang ka thao ka bangi ngi mi kmap ngan pen ki bahe ki padam nak de ka jela ka jungi ta ki khasi jentia bat ki karo pata bi kadan ka benta hapo kani kepor malah pukul bangi pada council kata orang banyai kedok siap kejuri kebelong kebeketan mah hak kecilang kini bagi pakat nak mentah kani keri memulai lakukan hukuman pada apa kiraan ini terbor nak mentah banyai kedok siap memprotek ya kalau resources kalau bernah objektif tulis section kalau sosial kalau pada lalu kakendai spa sampah kampor berapa kakendai sana bagaimana ya keamat persekian yang ini kalau yang bor diskursus kayaknya bagaimana hadiah beberapa hari ini balik di kemat terus dan arjal kakendai apabila jadi council iwan itakian apa kuno banyata ya kakendau kesiap kejami kabesosi gelombang dan ketekaan kapan perkelan yang kita kecimbat kendau nisukuman tanpa kaladang ka objektif lalu kita kecil cuma bahaya ke siksilu karena ki apa penilai kita omsel nadang nam tempat ya kinami kemat kinami kemat suari hari kepasosi kalau memperlain syariat kepor letak ada banyak kawan lagi haknya sedang arjar kakendai bagi lawan lah kawaikan kabalalong ka meja wajibkan bagi lawan kabalang ka pagkongsan dulu bagaimana dengan kasil atau mas justice council administration of land dia bagawan kenekaan nilalaman pen yobo yakin mengelam sedang habaki aji kok dulir syafi ya papiwan banyak kok ya kok kesela paling bakane kok dulir kaki rumah sedang ki ai mentala itu katurkan siapa orang kenekaan itu di pada kipai pa jungi ha ka dan kejia kon kis po kaya bisa badan buram unong bisa nak wena ke cincap sama marjat khaksa sim ya kata ka dule pa jiro lasinong manlong kakung tekaan kaban itu ya kendok siap ka pipio data ada mandaran kedekaan nagalian jungi ngisala berpelang ne ka kot kaban itu kan kiro lasinong bekial kalau kejikuku mementah kipai pa dan kejisian dan kecindang kenikaan bagi lawa berwarna yang meminta kalau melakukan kerajaan jeramasnya lah itu rekan kali hanya menurut bentar kita dikikam kita mengikut di MDC nilai anjing dorma terang bagi nilai dan bentar bagi perkap
yang jindan kam jong kejat beri jungi lah kene kenapa benda sama gini be katung kebuar kalau berkup yangi limba kene kesik syudu baik dan kebuar bala penkup ikidong masyong nakabanta bakin register ikidong song senong ki badan hakani kesenong ke badan hakani kecingpet cikmi itu kesik syudu beras kata kisnong gila bandan kejong kian nam ta ban register ki jaka ya kibreu tamakam dan pakaan ke panyadan nam ta kata data adien badan ke jingja apa Manipur ya kani ke jingwan petre jokini ke jat penreu ke pedeng kata ke jet ki ate pa Manipur haba kiwan ban buai snong hangte kisnong ki badai pondong thamai madan ting kalawan ra ke jing snok kia haba kinong gelam snong Dedak tak ada pakiwan mat pensau ingi Partis Council ngelawan ra ya ke amendment ke dikilaka bagi penklan ya kepor ya ki ban ai hoi kata kala benong bagade ka mini ILP ka banakal yang jugi kum KMDC bangidan ki ing darbar ngela sim nak benta ban yeda ya ke chat penriu bi ke jugi banom syawan long son kerta paki we paki chat penriu ki bawan banrong ban buhai snong hagani ke snong ke jugi am tang kata pa lingba kani kilaka ngidan ke darbar senang kepala itu nado bangiyo ya kani ke sik schedule tenrei ki senglong keme ki seng samla kamsim ladan kata kecing itu ke bakerpang iki de kani ke jingwara jungi kani ke amendment nama apa ke senang kata ke papi pidan mangingidan ngisyamba na lor ke darbar senang kiseng long kami berkiseng samla gidi ketika man ketika yang jong ka dorbar senong hakni kesenong kasih kejongi teta kada nak kalian jongi nalor bangila ke jing itu ya ke dorbar senong nado peseng ya kini ke six schedule ke bala ke bor ngidan kamru ban ke jing itu ke bekerpang ya kini kiseng ke beladan nak benta ban kentiu ya ke imlang ke salang jong kini geri kejongi pai babi Detat akan ni ketem jongi ngelap penong bagi we ya kitem gibarim kim lasim kia ya kani penaji itu kerpang ni pi hari detang ketem jongi nama idon kecikit kele kum kidang kalam jong kani keri bekecat penri ni a kecik itu kerpang ya kiseng lam kami bagi kiseng samla ban menta kladan hakta kebenta bala penong iki bakanwan yo ban a kecik itu kerpang hakani keba ngeladat pen bena hangte hapo kamadan pulu ya keban ngilakot ya kiseng lokme kiseng samla ban penklan bor bakin yo ban yarap susu ya kini ki dorbar senong kebengidan hakini kejaka kejogi pai babet komolong ngimsim la lejate ban som klikti lede ban thia heringilet ngiem met em sngi tangan pet komno bangin penklan ya kejinglam kerpang jokni kejat bendre jongi dah kebangi pet ki ki buar ki pala penkop limba kan ke six schedule ya kebangila banle nak menta ban kampen klan susu batamba kecil klan jungi kalong katkum kapor ke bementa amtang kata pai bawe hakane katem jungi ngela penong balawan raru ya ka amendment hak bede ke kasih social ini cek ngidan ki darbar kur hakane geri jungi tama om semayo kejitu ke bekerpang walara kaladan lupa apa kejing ke objektif tong six schedule ya ka baide pat kini keriti dustur ke bangidan kejing longkur ke balong ke bakong sando ke penklan ya kini keri kasih bi kejungi ya kejat berde kejungi nak liang jungi komiki MDC hakani ketem pat bah ngel simkian ta kataru bagidan kaman aino kejing itu ke bekertang gerbang di darbar kur ngilakot di darbar kur kat ki badan akan dikari kasih kecengi ban register apa ke Partis Council bakin yo ban penklan nak benta bengin sna ki an nam ta jongki ringkat jing terekam lang bagi romba kur bengin sna ki an ban penklan ya kan ke jinglom kur kecengi nomor kini kawan ra ya ke jing te sam ya ke jat perlu kecengi haladan ke jing persyang de ki wei pat nalu kipor ke balalet no banwanra kecing kela ikan ni kecing lom kerpang hawede bakani ka jingde kor jede ka ladangi pakla kani pai-pai ladangi ailat ikiwe begini ata kecing makan ap ikan ni kecing takadang wara kanang ni kan malaysia di debut dan mana-mana berpersang ban penkala ikan ni kinum lasu nomor ngilat de penskam lupa ya gidor barkur ki padanane pandabe Rius nam ngilet pensong Partis Council ngilet ringkat pakai jingkit kri
nak benta ka riba ka jat menre ka jingkit khle lingba kini ki an ki bor ki bala petkop yang ikum ki nomi khamat namarang la pay ka yeng darbar thawan jong dis council ngim ju pakhat party ni perkhat pet ke ka bahatam na benta ka riba ka jat menre berolai pongot ki sim ya ka benta bangin trai metski nak benta ban penklan ya kan ni kejat benriu bi kejongi kejat benriu ke belok kerpang ba kejat benriu bo blay lo kerku sisya nam ta kata kita kini ki an ki ba mangi kum ki nomi khmat jong pi ba pilak penkop akapor bangin mi khmat ya ka bang lelet bentrai na ka benta bangin pet ya kan ni kecing long kerpang jong kejat benriu kejongi pada kini kin rosnam nalor kita ki an kidang pun ki an ki bangi ngelasna giladan ru kecing penkela lak bay day baka yaw kahat lak bay day bat kani ka jingkot ke suba ki bangala patay ke jerong kapor ka dan tang sikenta nga stek kenta bangan patay pi ringa patay tang kato kani ki kam ki banging lele kum ki MDC na banta ka chat ben rewi ke jongi padang dan na sotanan ba kani ka jinglong jonga kum MDC jopi ngai dan banta baka executive committee jong dis council ban pedro ban pet bina kiai ki benta ki baladan kita ki an nak benta ban penklan kau ini kita ke trading by non tribal pada bi kini ke pakong sandu ke belai bor hangi ke bor baki ai hangi nak benta kini ke dei nak benta bagian pet perman ya kini ke chat benri ke pamdei nak chat benri jungi ke pawan man kai patang ha kini ke jaka ke bahap pok ke cing pet cing kemi jong ke council pada bi ngalabat kumuyam jong enforcement nakaliang juga ngasim kia baka department berlit kura trading license ber dikijat di khar baro di badan ni kejela kejungi kaput kinong song song tu kim desu nak kejat beriu bi kejungi pada bi ke besosi kalong bakinong sensyar hima kila detat lut ikijaka rat ki badan hagini ki hima ki badan kamtam gitu ki badan kaput asam pagawara kecik sosi yang akum iam tetakadau ngiwanra kanang ini kaan bagi kang yikinong sensyarima bakimla bandia ya ke Jakarat kan dia jingbet naga dis council kata kade kawai kabingla sim ya ke jingkit khle napta ban pet ya kata bari skam bada dia nang neru larangi poi biang lara pipi pen kubor biang nginde pentikla bakini ke Jaka kebadai ke Jaka nam tak riba ke jat berjugi onum la ban sudi pathar kuntu kan dia kabor ko biang om tak kata apa ba haka jinglong iam jonga salit kelin dis council nglasim ya ke wei ka rai bagan thum ya ke special land committee bagan wat ikini ki railan ki badan na pok kaput kamtam ya ke ba ladang iyo ya ke chicken nama bakal kut no katem ngidang ap mentai kata kecingken ke begini kinong secarima ke apa ai sangi kai karai ke bangsem kalau maladang ilayo ke kecingken ya gitu kirat lan ngin penkala ke landang lade bangin kinsong ke kendo ke cing temu golong ba ngin ai caka ai ya ke jat beri jungi bikin lisong ke caka kapu lada kilisong bagi tu kalam ru kom kalat jeda ya kini ke ri ke beet ke jungi pada kita ini kibang emski man kesngi bangin berkat nak bentah kerib ek kejongi berkam tam nak kapta kejat penriu kejongi pada ngalapat kum iem jong ke building bylaws keniru kedi kewikaan ke pakesokar jelah kala ai ya kebor hapok dis council ngidan artli ki bor ki ba ai bor habide bakani ke snai snasam Sistem ngalabat kaya nga bangale apad ba nga suto kani ka nangwan tamay po dis council here nga penklannya ke department ke bangangabat bat kalalong ka jingkerku na kabentagi bapuan kilong iya wala na katang day ka pasdang makanaru kipad ba kiba kantam ni posnong maulay bakiwan uot siya nga banito bakimdan ka buwar pisa bakin sna ya kaya ka badai ban le badai ban ki drawing kumno sna yik sna sam nakaliang jonga ngapta ke department ban sna ka drawing kam dalut tasap ya ka bakalalong ka jingkerku pada tanggoy pihapan tip ngihapan sna ki an namar ka jela ka jongi ka hapak tak seismic zone 5
Habai dei bakal ke jing kenyu jung cuman ladam tan ka anya dang imper king ki brio ke cina kelomar ke iban wara ke jinge kan wara jinge ki pramarjan dan dai nak yang jung ingi simpat ki sutu ek jinge jik pat ba bi dan ki cakak ba kendiat nak yang jung akum iam ngalasim ya kata ka benta ban pemi ke notification ngong la pidon ke ji sutu jumut pramarjan ya keren sutu INOC ba pim dan problem ai ngai ba kam dan cik ki pupun ki long ing ki blale ba ki pupun ba ki khon ki brio ki la ban le nak benta kata ba ki la yo e kalaisan ya building permission kham dan kanu cik ka bang pentik na kata ba kan long nak benta ki pat ba ki besong hapok ni ke 6 schedule area ta kata pat ba kani kaan ke bala ai pimla su ban pensange kahapannya cakamat tam kali ka kamram jungi bat katang mi ki por si ngin pen bhai kata kena mangin yo ban pensuk i phi ki pai ba mang sok snong jong kani ke snong ka badan apa ka sik schedule area pai ba bon ba ki kam ki bagrale tanai na kaliang jungi ngin sim ki tak benta ba en tre hok na ka benta ben im singi ya kani ka li ba ka chat jungi ka benta ba ar pai ba na bar ka por ka tuna kidan bon ki kam kom hagi benta ka repair ya ka ba ki we ki nomi kamat ki balami kamat na kani konsensi kimla de ha ka tem jong ang la ban penda bi ki bon ki kam nam ta ka ching ya chik pat ba betiko ki kam apa modat pakiru ki bon ba ki dan ki stilenti ki ba ki pat ba ka kmi lenti ba ha ki por balalindo de ka tem jong ang la ban pelang ki ma pop pata ngala ka motor bul road ka biang ba bakawai ka bakadan ba ka cingkit kriya canga hakapor bangalong ko MDC ka day ka take senior hot na songo iba piti sok mi lale ka benta cungi ki por balendo henry ngai iba kadan ka cingma na benta kitu ki nong song snong ki badan haneng jonggo senior hakabakila pentua ki ki jongki ka balaban kata ya kan ni ka pateng na ban sawan na bedi senior na keleng janga ngala sanction ya kan nala saudong keleng jaga senior makatu ko ka patut ning breu kan num ngam su sapa bakan num ra ka cikta ya senior kita ki di kam ki belale bar ngala boru ka fencing ka batik na ba bagini ta ya kan ni senior bi ka jungi maka ni kan ni kom ka bangiladi na do ba por bagi kha ka snong kaum kapla penhe pensan nga barkadan ke cikit kri na kabenta kini kesenang kebihit kejongi pai babit komunomi kemat galale ki benta bangani benle batin lek manla kesenang ki mati ki banglabu banom ton weru no yalam senang banong bo pa patau kamle re kini kin senam boran riutli boran kini kesenang ki badan hak arf sautli pakamolai konsensi ngalabu ka mati juga na kabenta pangidan rekat lang bat kecing trekam bat kinong yalam senang ki pait pai ba nomor hak medei ba karoi ka par po senang potau udan ke polisi terekam nak kebentak kaya melang kesalang ke papilai kikam ki bakal terai nak kebentak ben kentil kesenang maulai nama orang iit ya kesenang maulai boleh iit kesenang maulai nama mereka kesenang ke penhe pensan penka barang dan banyak kena kesenang bangan sakri ya pikum kipat nong song senang jongkos nong song maulai iit jongi pada ngadadan ke polisi ke bangi terai nama taban kentil ya ka mulai ke jongi kidan pat kiwe ki parti ki badan tangkap polisi ben suben bereben ladang stang adu pokok tengi iya kecing start jumpi pat ba piko aben yo ekonomi kemat ki badan ka polisi terekam ke cingi cingane piko aben jadi kita ki parti ki suben bereben adu stang adu pokok jong kecing keran joki kiwan lam de ki bereben abar jong konsistensi banwan ben ban ko yang iki nong mulai ngim day ban ai lat ko mikta pai ba tek pai ba be ngam penkot daga baong bagin trei naga bata ka benta ngin ken mau ya ka menor pai ba be ngin puram ya ka menor ngin trei nam ta ka menta bagin shan ya sa ha ka dur mau benda ha mau benda kublai sibon kublai sejarno kublai un kurku ya ka muda pagi Paman Kesni, subscribe ke channel Undang Yelang News.